That day I'm by the Emadek TV so and I'm not paying. But you know be doing come after a year more drivers challenges are more from recent problems are about I fuel yet to took for more and then you too much and you too much. The person I know be doing come I found one of your station master I will hand say. Now you be say drivers no complain at the same and affect them on some year station masters or hanum say no so kwan ben so na efa so affect them me ba me da se because say na wonim dadada no ye two petrolum say kim enye driver phone ko ana enye station pay phone ko na ade no affect omo ejwade phone omo ka ho ukoto aduane a obedi kwan bo be hu say difference wom no drivers no complain bitterly because baby fuel na kodu almost struggle nya sesa almost nya chop money ebinum kura po ajaye omuka ama kaura enam say omuntumi sesa na ye dem omu obi antumi free fee awmachi na abaye juma sa na wanya ka owners ka anya petrol ska na ordinance sa akofie bra nkoda ene yire so wo fie ana yeso aye wa ha no ama passenger ne so ati ama mfo nko be bia ko ye tu petrol num so wo wani tua sorry wo wani tua o se ye tu petrol mi yesa tu lorry fare sisi ama mfo mpie nko be bia ebinumo wo kwa po a omo ba mani no mo mani enam say in and out transportation no ayedi. Okay. Timi pacho hanum say mulodu ekwa hefa. Ye lodu ko ofanko. Okay. Ana ye tronso lodu ko Jeriva. Okay. Mama school ho. Na ofanko na ye 350. Okay. Sesia ye ji 4 cedis. Mimi ye ni kwan so say e ba kwan bo say ye be ka ho asema. Petrol o mututum no. Ese say o mutu lorry fare no. Da. Unim pray o ma tu petrol. Even ya tu lorry fare no we ya we need to say o ma sa tu petrol. Brother ya tu petrol. Ese say ya tu lorry fare. But embasa enye lorry fare no a ya say ya tum. Anka de ya je no. Enduru se necessary ya ji. Tuma o mu tum petrol no. Emboye titru mene wo ye koto aduane a ye bedi krampo a wo koto ade ene 50 pesos o china na ye 1 cedi omo so mo betu petrol mu a na kire se aho kire kese pa na de ba oman mu enye se driver fonko a ejuma ni ho se wo ya hala nya sika kakra udi wura dwoma untumi nto ade a ebe so woni wabusi afọ sisi ebinmu didi once a day obi antumi enye onipa nyina be tumi adi 2 times a day ebinmu didi ba ko pe dakoro because sika ni ho kakra wo benya nso ye man se ne kita 50 Ghana sisi a hwe be alon ka gari adu enam hwe be Pep students keke aye de twie sisi aye 8 cedis ade aye 5 cedis sisi a jump to 8 cedis okoka no mo say ya tu petrol miniam empacho say ya wo refinery wa ana ye tu fango no so wa say abanu ni management ya sanka fango na ye tu wa no ese say ya twibi na ye refine no wa ha no mu ntoma ye fofofo na de ti na ye tu fango a bra refinery wa no mu de akwa mononi akọ refine no ansa na ye ba ye sa ato aba mu say ya ahometi na refinery na omusi ama ye wa ha no ne mfa so ni sen challenges no edoso. Okay pacha wo de boba say ba ku mienu bi na ba ku ne ya ahokyere no. Okay nyama ne boy de wa pa si akra. Okay, and I'm patcho the hinsu be.
Maka say about crime rate there. Sisi anobras. Okay. Okay. Mene we say ebe ya adwuma wo say enam awuchiri nti mo frank tenkete no ma kokum omumate so mo de kojisika ene de keka ho. Okay. Na e ya awuchiri no a na nia ewe mo ani say petrol no omutum de e high papa a passenger for no mbefru car no a wo mu ni yeku wo fe no enti media madwene te be ya wo ma fo no emra fom se de be ya fe no so aba fom na wo mbefru car no a etimi aboa ye ni passenger fo ina de se ade fe no fo no wo motum no de aya ma se se no wo be pon adwuma kura no fo no enu be cheska no mienu utu suka unati fo ska no ska be ka kura no 50 Ghana aya ma fo no wo motum de ye bre enti ye pa ban cho be ya won reduce fo no maye medin di solo fo na mo atum ne de on my drivers taxi drivers ye bre papa woto ye tumi ye woto fo be 1.5 wontum ye adwuma 2 million 2.5 kra na ohun ina asa ye adwuma ye nya hwe ye nya bi na ye da hwe ye na yamba nti sra ban se fo na beto so onto so man onto so a ono jim pride fo no stations na mo abie no won hwe na fe no wontum na yeso enya bi ye corner him say oh atum yeso petrol ye to 1.5 to 2 million so ye adwuma 3 million na so enya bi watum da hwe we na won ba na se won on ba na sa de a ono won hwe na afi de demonstration na ye bokwa na ye akọ against aban no na yeso ye ho aton na matumi aka na no the battle station se mu lodu ko hefa na hefa the be lodu ko npo ye kwan na se kura ye ko Pentecost bush fete ye ko gojoku ye ko millennium onu mpo ya kwan no kra no nka dis na MP no mo so mpo mo nhwempo no ko mo ntwa no sakolo me na nka ye ho nto ye kakra omo ntumi ye saade na me ye ho kire ye nsuto wonde sesi a ye ntum baby di bamba nsu bata hosa papa bi esine de sikwan no anka enim se MP funa na so mo ho no mbohwe na omo ye saade na me ni no mo ntumi ye me na ye ho kire na petrol so abubu ma me nti esra ban na esre MP na dis na mo ha no omo hwe millennium kwan na godu oku kwan no na Pentecost kwan no omo hwe maye oh so far me de me hu ni say enwom aiden e fa no petrol sem ho me kai kuta me fele sky am metumi e de fele no isi an ya tufu amu no ntumi fele me ka me pon a se minya bibi kakra di kofi no na me diskani na afele na se skran so e san kwaye me ka nti previously na auto fuel e bia oba fele tank na auto dodo sen na esi anso no se ban sa wo fele tank na oba to dodo sen oh previously na me yusuba 100 Ghana ana 110 cedis ba sisi ano 150 Ghana cedis me bu anyama oh I say nipa na wo mu ahodo mienu obi kura obetran ka ni ma oh ndi petrol mutumi to passenger no kura no odi ya oma drivers otumi busa oh ndi se mutumi to petrol no ado bi so obetran ka ni ma fa no kura na ya je no ono be challenge ske bi opa no opa so otua ma ho ndi abasa na kwa se wo driver no ntwa so a na ebufu yaba ndi de bitumi hu no enko yewu sesi afo ani boaye de nti o mbe furu ka na ho nto ade ye bre pa man kana me boaye bre ade tonye enko kura na passengers na nkasa no omoba station be furu ka papa bia mumma kura nti mumu ye bibi fa ho ma ye sremu a oh fo no entum no de in fact ha yen drivers no ekakra ana san ne yen ne passengers ne ntem no anshada entwa yie anu na echi nso no ama enipa na nkasa krampo no because of fare no increments na aba nti no obi wo kra ofo ka kra na eha no nti no more wa say ebia onkokro mu nkonko ye hwe a onha no kra mfo ka se oba betu eska nti anu no ama ye nso na ye adwuma no ama ashotin kakra because first no na nka ebia obi kra bia okokoto ade kete bi okromokro tumi fo ka no akoto aba ba si asade ni ni hobie nti amaye ni passengers ni yadwuma ne de anshada enko yi sa emman sa sisi amemi lodu Pentecost Convention Center no first no ya de 7 cedis
and they say almost to fail you just 7 cedi 50 pesos 50 pesos na dey to so oh any passenger team no ni say bokosa is my name why dey ukota dey o market kura obi a ukotrenda ya tum akina ya isi ntia oma for sem so e wosoro is o mu for car na be mo company obi zo company because of 50 pesos na dey to so and so Ghana before na ngasa na one thing say o mo nwe ya mutima for na ye ho is so mo dwen ya ho say for no man ba fom o man ba fom pa so man dey ko say Ghana say so ya timafo na ye say o man no Ghana before na ye say o man no is so ko bro ni ko na man bo fo obedu Ghana na no wide dey ni ye ni ne bia o ha na ma tumi ye nti o man before na fo no emra fom ma ye na timafo no so mo ho nto ye ni na ye ho nto ye esi so bi be kosoro na ene man mo be tare na enye say Yesu ba dey bia so Yesu ba Yesu so mai ya na ye say wiase no nyame adum yazo yadamase sa anopai mo ba na mpese mo ni ya twetwe enkomo nyame nhyira mo TV station no o se afra mo say Emadek TV. Emadek. Yeah. Okay. Am say petrol dey hadwen nanso said yam say o man mu nyina o ka yese enye sebe yampanimfo na mu sa na ewiase nyina ekọ no ha no yen ko millennium na Pentecost na ye wo kwajoku nso e wa ha aja yampanimfo da roma aba yen taxi for no de no kurani emu ya din because me car me use Atos 21 JJ 2169-21 NCA my church say God is great. Now the woman is first free last year Kenya 1 year last year me to petrol be 60 Ghana say I no pay 1.5 na mkoto 1.5 na say o check kra na I'm not 3 gallons sorry yeah so first no na ke load free ha ya come millennium na ya je 4 cedi say ya say check ya here na de beto so 50 pesos per and ya dey atoso 50 pesos baby wo kra ya na mka so ba na ya de kra de na de say so pradiafo yi a abegu millennium junction sorry 192 junction here into o ba o mudi wanim unya ni bari bi no afa o ba kra de e na edin but page say no mo nsada na yankum bi ya de ntokwa de ye no mo nsada ni ntokwa bi ya because o man kasa nim ne eko ha na yeso yamfa ahin bi ya ntoto so 50 pesos ya so o board ya 50 pesos na de so aha nto ndo mo nkon ntokwa bata say yen no adwuma ne nko e me free be which is me free be 5 something me be do has roughly be 520 but open my back aba imagine time about saying yeah 10 crabo 1024 and e gina hay time na abepon obo 11 cry bi one man say in fact unya hwe so in fact I didn't enso ye wo yire ne mba na abusuya ya han dan otonsuo o yesei enti no kreni edin enso okay emodin because they say in fact uni adwuma ye dia na wo yire nso anya adwuma dia edin papa because sabe semenka obisika onya mini obi botomu a because akra me yankasa kra na me twika na me pon a the whole day be a bit me fra by 10 to 11 say na me boa wa na benya be 2 million na 2 million no so no first petrol mato aye be 60 70 me kota mani ade ba kra 70 but they say petrol pa no say 200 Ghana it me for unko ba bia 2 gallons to 1.5 na say we 60 70 Ghana na we free my dey first my 2 million na me to petrol 1 million na me 70 Ghana kura bo free be ka 30 Ghana 30 Ghana no we did you kura the whole day say na bedi oyire ne wo ma ayadin yeah that say sana that the HNH say petrol muntumu no affect every sector of life baby bia abrabonum baby na affect our cry to me affect is answer we pie na okwa no am fasika am be fia we cry enimu odi be hia okra na ya na ye problem enti no monkoso na monhwe Emadek TV ye be koso update mo sania eniema esiko